Ku itariki 23 Ugushyingo umwaka wa 2022 irunda mu gihugu cya Angola habereye inama idasanzwe. Inama yari irimo perezida w'igihugu cy'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye. Inama kandi yari yitabiriwe na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyakubahwa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo mwene Etienne. Inama kandi yari yitabiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yarahagarariye perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Inama kandi yari irimo na perezida wa Angola João Lourenço. Inama n'ubundi yiga ku kibazo cy'umutekano muke ukunze kugaragara ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aho ngo mu burasirazuba bw'icyo gihugu ni agace gakunze kurangwamo n'umutekano muke cyane, wa wundi utatinya kuvuga yuko ari wa mutekano ugererwa ku mashyi. Ahangaha impamvu nyamukuru y'uyu mutekano muke ni uruhurirane rw'imitwe yitwaje intwaro ikunze kugaragara cyangwa se gukorera aho ngaho mu burasirazuba bw'icyo gihugu muri rusange. Ababaze cyangwa se ababaruye babarura imitwe igera ku 130 ikorera aho ngaho mu burasirazuba bw'icyo gihugu muri rusange. Gusa hari umutwe uri kuvugwa cyane muri iyi minsi, ni umutwe wa M23 umaze iminsi uhanganye ku buryo bukomeye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC muri rusange. Uyu mutwe wa M23 umaze hafi amezi 5 waregaruye umujyi wa Bunagana. Uyu mujyi wa Bunagana n'ubundi uri ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Uganda muri rusange. Ahangaha mu minsi yashize havugiye isasu karahava, abaturage benshi barahunga bashira mu gihugu cya Uganda. Hashize hafi amezi agera kuri 5 uyu mujyi wa Bunagana uri mu maboko y'uyu mutwe wa M23. Uyu mutwe wa M23 ukimara kwigarurira umujyi wa Bunagana wahise ushyiraho ubuyobozi bugiye butandukanye muri rusange, urashyira uburyo bushya gusoresha abanyura kuri uyu mupaka muri rusange. Ntabwo ari umujyi wa Bunagana gusa uyu mutwe wa M23 waje kuba wigarurira, dore ko waje kwigarurira n'ibindi bice bigiye bitandukanye bya hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano yose yatumye abaturage benshi b'Abanyekongo bava mu byabo batangira guhungira mu bihugu bigiye bitandukanye muri rusange. Ibi nibe byatumye imiryango mpuzamahanga ihaguruka ibona yuko M23 yakamesheje, ibona yuko nibadafatira mu maguru mashya rwose ishobora kongera gafata umujyi wa Goma nk'uko byagenze mu myaka yashize. Ibi nibyo byatumye hari irunda mu gihugu cya Angola, aho inama y'igitaraganya yahuje abo bayobozi bagiye batandukanye navuze haruguru. Muri iyi nama hafatiwemo imyanzuro igiye itandukanye, harimo nk'umwanzuro wemeza yuko n'ubundi uyu mutwe wa M23 ugomba kuguma hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe babemeye kurambika hasi intwaro bagasubira no mu birindiro bahozemo muri rusange. Ariko kandi baje kuba bafatamo iyindi myanzuro igiye itandukanye, aho bemeje yuko n'ubundi ku itariki 30 Ugushyingo umwaka wa 2022 iyindi mitwe igiye itandukanye ikorera hariya mu burasirazuba bwa Kongo vana bwangu bagomba kuba barambitse intwaro hasi, hanyuma bakerekeza mu bihugu bagiye baturukamo muri rusange. Dore yuko bivugwa yuko hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda, hakabamo n'undi mutwe urwanya leta y'u Burundi, akaba ariyo n'undi mutwe urwanya na leta ya Uganda muri rusange. Ariko kuri iyi tariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2022 igihe FDLR yahawe cyo kurambika intwaro hasi no gutaha mu gihugu cy'u Rwanda cyageze, abantu benshi bategereje kureba koko kuri iyi tariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2022 abarwanyi ba FDLR bataha mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange. Ikaze gukurikira ibiganiro byo kuri Kaida TV, ndizere ko ukomeje kugenda umererwa neza cyane mu cyuhereyemo byose bigiye bitandukanye. Reka manze ngusuhuze nanakwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose, waba uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali mu burasirazuba bw'u Rwanda cyangwa se uburengera bwaryo, amajyepfo n'amajyaruguru, namwe mubona natwe muri hakurya y'imbibi z'u Rwanda muri rusange. Ndabashuje kandi mbifurije ibihe byiza, nanabifuriza kuzagira impera z'umwaka wa 2022 nziza cyane, kandi mukazatangira umwaka wa 2023 mumeze neza cyane. Nitwe Mirekana Mugire, akazi kanjye ni kamwe no kubagezaho amakuru agiye atandukanye ari gutrendinga hirya no hino mu isi. Ndagushimira abo bana natwe umunsi ku munsi hano kuri Kaida TV. Ikaze mu nkuru y'uno munsi naguteguriye, aho abantu benshi bategereje kureba ko kuri ba FDLR igomba kurambika intwaro hasi hanyuma igataha mu gihugu cy'u Rwanda. Ikaze turebere hamwe aya makuru abari kugenda trendinga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nge nitwe Mirekana Mugire, ni Kaida TV ukomeje gukurikira. Ikaze.
nk'uko nari nangiye mbivuga, igihe FDLR yahawe cyo kurambika intwaro hasi no gutaha mu gihugu cy'u Rwanda cyageze. Ni kuri uyu wa gatatu ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2022 muri rusange. Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi na Perezida wa Angola João Lourenço ndetse na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta bahuriye mu nama yabereye i Rwanda mu gihugu cya Angola ari ku itariki 24 Ugushyingo umwaka wa 2022. Bafashe imyanzuro irimo gusaba n'ubundi mitwe yitwaje intwaro ikorera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusubira ikomoka mu bihugu by'abaturanyi no kurambika intwaro hasi muri rusange bagatavana bwangu. No mwanzuro ureba imitwe irimo nka FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda muri rusange, harimo umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, umutwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda muri rusange, nkuko bigaragara mu itangazo rihuriweho n'ubundi ryashyizwe ahagaragara nyuma y'iyi nama muri rusange. Uyu mwanzuro ugira uti FDLR ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye yitwaje intwaro ikorera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gutaha ikarambika intwaro hasi igatangira gutaha n'ubundi hashingiwe n'ubundi ku myanzuro yafatiwe i Nairobi ibifashijwemo na MONUSCO, urwego ruhuriweho n'ubundi rushinzwe igenzura ry'ingabo za East African Community. Muri rusange iri tangazo kandi risobanura ko n'ubundi uyu mwanzuro ugomba kubahirizwa ku munsi wa gatatu uhereye ku itariki 26 Ugushyingo umwaka wa 2022. No kuvuga ko n'ubundi ari kuri uyu wa gatatu ku itariki 30 Ugushyingo umwaka wa 2022. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije arimo kurarinda mu kiganiro yagiriye n'ubundi ku muyoboro wa Mama w'u Gasabo TV abajijwe ku mwanzuro usaba FDLR gutaha, yavuze yuko nabategereje kureba koko niba uyu mutwe witwaje intwaro wa FDLR uzubahiriza aya mabwiriza nyuma ugataha kuri wa gatatu ugataha mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange. Mukurarinda yagize ati reka dutegereze ku wa gatatu, abantu bagomba gutegereza bakareba, dutegereze turebe ko n'ubundi iyo tariki yagera hanyuma abarwanyi bagataha, turebe ikizaba cyashyizwe n'ubundi mu bikorwa, niba kitashyizwe mu bikorwa n'ubundi twumva impamvu kitashyizwe mu bikorwa muri rusange. Gusa umuvugizi wa FDLR witwa Ngoma mu itangazo n'ubundi yashyize hanze ku itariki 27 Ugushyingo umwaka wa 2022 avuga ko n'ubundi ku mwanzuro wo gutaha yasabye n'ubundi umuryango w'abibumbye gushyira igitutu n'ubundi ku butegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bwemere kugirana imishyikirano n'abatavuga rumwe n'ubundi n'ubwo butegetsi muri rusange. Itangazo ry'umuvugizi wa FDLR ryakurikiye ibyavuzwe mu binyamakuru byo muri RDC byuko n'ubundi yatangaje ko imishyikirano yabo n'ubutegetsi bw'u Rwanda nitsabaho batazava ku butaka bwa RDC ngo bagaruke n'ubundi mu gihugu bakomokamo ngo bagaruke barwana muri rusange. Ngayo nguko amakuru akomeje gutrendinga hirya no hino mu isi, abantu benshi bakomeje kwibaza koko niba kuri itariki 30 Ugushyingo umwaka wa 2022 iyo mitwe n'ubundi ikorera hariya mu burasirazuba bwa Kongo igomba guhita ifata umwanzuro ikarambika intwaro hasi hanyuma igatangira gutaha mu bihugu igenda iturukamo. Dore ko ari imitwe igiye itandukanye kandi myinshi cyane, harimo nk'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ubwa Uganda n'u Burundi muri rusange. Wasanga harimo n'indi mitwe irwanya ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ngayo nguko gushimira kubana natwe ku munsi ugakunda ibiganiro tubagezaho hano kuri Kaida TV. Nitwe Mirekana Mugire, mukomeze kugira ibihe byiza, ndabashimiye.